Berngem ban pin kewin Ronaldo ya ke Saudi Pro League hadin belakut ke ayom milekai usnem arajar pesan arajar puhunriu. Bat kamtam tar kelimat ke bakadu endak Al Nassr kelayora ya ke 6 ladu haka Saudi Pro League. Hadin bak Al Nassr kelaban pelimno ya ke Al Ali ne kemit aran not goal haka jinglekai haka Saudi Pro League. Haka bak Al Nassr mentah kelatam ke Al Hilal Prapon. Kabala doni ke jingkermen ban yokur ya ke 6 ladu haka Saudi Pro League mentah ke ayom. Namar ke don kam stang Arsen Job nagi sausin yelekai ke badangsa. Haka ba Ronaldo la keren ru yang kentin da ke ba berngem ban tat madan ya ke egi kam bari haka Saudi Pro League. Haka ba kentin ke ba Ronaldo la keren ide kumne. Ngan sa keren habakut jong kane ke ayom syapang jong gitu ke ba pin sapriang ke kubor syapang jing bakla jong ke referee bat syapang ke keren halal ke referee hagi Instagram bat Facebook. Hadin bakut jong kane ke ayom ngan keren syapang bun ki aka baro ki ba lajia hakane ke ayom. War la da ngatip bat ngej bakata ke jing keren ke jing ong jonga kam hap lane kan sakta ya baro kam tam ya ka burom jong ka Saudi Pro League kam tam ru Europe. Bahkan sasya kento lane kan sasya keren hadin banglade plalut yakni ki aka baro ki ba lajia haka Saudi Pro League. Haka ba kila don shibun ba kijing ujor kijing persya bat ki post ha Instagram. Bat ya kata ngan sale haka final whistle jonggane ka ayom. Kata kemut habakut sendon jonggane ka ayom ka ba Ronaldo un sapla ki aka ba ulamat aka ba lajia mentah ka ayom haka Saudi Pro League. Namar dak ba syai hangne ba Ronaldo la keren ba habakut jonggane ka ayom. Unsa keren pajba ane unsa keren publicity syapang ki aka ki basnu ki belaja hakane kali kamtam hakane ka ayom. Nang ta Ronaldo la keren ru kumne baki don sibun ki player ki ba komplain ki ba ujor ki ba post ru ki social media akau jongki ban keren syapang ki referee ban keren syapang jongkane kali. Kumta kane kamlong ke babha bat kane kamlong ke jingtmu jong kalik la keren Ronaldo. Nang ta Ronaldo loong bak ke balaja ha kane kalik kamlong ke babha. Nang ta Ronaldo loong bak kane kade ke football kane kamde katma. Haba kade ke football kata kemut kade ke sport. Baro uwe pa uwe kwa ban job ya kalik. Ndre kata ke jing kwa ban job ya kalik kamde ban poy syadu ke jing yasun. Kajing ya syurut, kajing ya hala, kabahapan peniru haga rinsan sosial media. Henry kata kadon kadau hakane kali. Kumta habakut kane kayom ngin sapej bak keba Ronaldo unsapla ya kajing le kajing syam haga Saudi Pro League bat kamta me kajing sniu kaba ulap usyam hakte kali. Haga ba Ronaldo unsapla pajba hadin balakut kane kayom melekai haga Saudi Pro League kumba ulap berengem. Haka ba Ronaldo un sapelaj lane un sapenmi sendon ke statement kum ke jingto ya ke jingkren ke jong u. Henry katakan urlong lane kanja satat habakut ka ayom yelekai menta usnem kabadang sa satang sausin yelekai haka Saudi Pro League. Bun ba ke jingben ke jingkeno ya Ronaldo haka Saudi Pro League ha Saudi Arabia namar hadu menta umpat yukur watang kawe ke trofi. Henry ngin se pejpat ya ke jing plajong Ronaldo ke jing ke ba ulap usyam ha Saudi Arabia haka klub Al Nassr. Namar ni laban ong ba utrai utip kampa ban kiwe ki ba syupe.